Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalak ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man na mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ayat ti asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pray lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadag iti ubing. Sige. Mabitlaan nga rod. Tay saganak, ti bagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida ang mamirmirao tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka di aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan da lang tinegosyo na kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan? Wen. Dahito lang tinaglakwam? Nagbasit? Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di lang mabalin nga ito ni katapusan nga agbayad. Ako man ang agata. Nagbayagan? Umutang ka, taiso ti ibayad mo kanya. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasok ti umutang iti kwarta. Taibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan namin ang makaawawat? Ay, parikot ko lakat nga ron no pangalaak iti pagbayad ko. Ay, nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awan yaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawag unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mo takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka nga minamakaawawat? Kan maysa, saan anasaya at ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo at tao. Ngamket di, pilyamot at ipapautangam no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kadna ka din ni ka nakandanay agata. Apay manan ni Dani, ulit tagtonyo. Ay, kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamit umutang iti uray kwarta ko ma? Ay, awan di maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo? Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay, urayan nga po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan?
Anya ka matan bakat. Ibabainak matan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Sana balik ko man no agbayad da adagos. Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amo ka mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan, manong, talaga apadur asa. Sige, kat inutam latan a bayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nula katanda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana konti makan. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro doon iti kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Nakayukit di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon paikit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day Loida? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalaka kiti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la kuman inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak manang agata. Unay kan, bakit? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kaddi mon sapay amamunay daydi at tiyanda. Na amumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loida amamirmiraot? Ngam pinautangam latta. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga nuutang kalimutan mo tunday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka bak na. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag na ibagayon. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Allah, sorry, nalipatak mo dun manang. Anya? Awan pa yung amin kwartak ita. Kinapudno na, dakal ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lako. Ken adda pa yen lakok anateng ditasango, agraman prutas. Maragsa ka na ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda dimurasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Ada inlasin ko nga ibayad ko. Mabit lang
Adto ti nga pulo aribo a pisos, manong. Nakaurnong ka adagos Wen tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad-dapay adrumor asto istor mo. No diga po itim pautang mapagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay unay yan. Ugasan mo tagda ka man. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita, manang. Makapasurun kayo. Anya, kaya't mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ay, ha? Mabitlaan! Dinakpanawan dito ay tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngamday di tiyanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kan kwa. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsinung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamot lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday ta ti pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigak itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay la kuma. Tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.